Shosho guys, welcome back to Speaker Nawe. I'm still your boy Taylor DJ. Yeah, siphinde sabuya. So namhlanje sibona i-album undaba mlonyeni abantu abaningi bakhuluma ngayo la i-album ye-AI la. So khona umjida lo ubizwa ngo-Trade of Daniels la. Ukhiphe i-album le biphume early ngabo-April but ke ngibona ama-numbers yenza ama-numbers ngempela and i-album yokuqala yenziwe nge-AI yabankulu kangaka. Kukhona ama-album ade ephumile before i-AI but lo mjida lona into emenza ukuthi ibondaba mlonyeni because uyaphiya ukuthi ama-vocals lawana laphana awa-AI akuwona wakhe uthi uyena oculayo-ke so khona i-video etrend awe recently la kaphefoma khona I think ube kuyi-launch album yakhe la so I think abantu abaningi bambambile ukuthi hayi ngingathi uyi-scam because ngoba ethi unama-vocals anjani ayi masecula laphana live ayi ubhimba izulu impela yabo lento ayibhimba hayi abekezeleki-ke lapha so abantu abaningi bafila ngathi baskemekile laphana ukuthi mhlawumbe bathenga amathikithi bebokile umuntu onethalente mase befika laphana abalizo leli talent because ama-vocals akanawo and mawuthi ubuka i-album yakhe ku-YouTube Music laphana ama-credits awekho abantu abakhona akana-feature and into engithusayo-ke ingoma yakhe khona le ngoma yakhe ingafa leyana idlala naseredweni leyo ngoma leyo usampule ingoma kashweni nomuntu ekhala lapha le hit song la iphuma nga-round about 2005 le ingafa leyo so abantu abaningi bayakhala-ke lapho bathi no uthatha kanjani ingoma yabantu engadlerisha amasampuli nabe engabhadali ukuthi eqede engababhali ngama-credits-ke lapho angazi-ke but kumjita-ke ayi story sakhe usimele ukuthi uyena uculayo laphana lezi ngoma ingoma zakhe zimnandi zipholile i-album yakhe inengoma eziwu-10 ingoma olalela ngathi ziyafana zonke ngathi sifana leya ngoma le ingafa ikhona injalo njalo ingafa khona le suthi laphana I think selidaka or something like that enye ingoma le imnandi nawo zikhona ingoma ezimnandi but sound ngathi ingoma e-1 ivele yenziwa like 10 times laphana but ikhona into ekhona kena especially when it comes to production like because ingoma eningi lezi AI olalelayo mawusulalela like izinto like ama-instrument zivamise ukuflopha-ke lapho but le yakhe sound amnandi I think into emkhatha nabantu kakhulu i-voice laphana mhlawumbe bengafeaturisha abantu eqhubeka ishaya lama-beat selection akhe mhlawumbe laphana ezame ukusetha lezi zinto zakhe because I think ngathi u-AI useyibambile ngoba i-AI ifikile izodlala-ke la so bekithi nje asireview kulo album because I know umjida lo uyangenisa ngempela commercial but-ke abantu abaningi bathi uyi-scam but i-album yakhe imnandi-ke so Speaker Nawe when it comes to album kuthiwa si-rate I think mina ngayinikeza u-7 just ethina ingoma ezimbalwa and ingoma zakhona zine-sound efanayo laphana mhlawumbe ngisafisa mhlawumbe umuzi mhlawumbe iphinde ishaya ingoma e-different mhlawumbe ngizokwazi ukumjaja kahle laphana but ingoma zakhe lapha ayi but when it comes to ama-vocals indlela azwala ngayo eredweni ukulalela umusic wakhe inswempu into yakhe inkinga I think izoba khona mase kuthiwa uthola ama-gig sezophefuma laphana ngoba le day iphefuma laphana hayi uphefuma into engekho ngempela laphana so ayi kwabathi uyi-scam ngikho kubona but i-album imnandi mawuyilalela online ulalela eredweni I think i-album imnandi mina ngayirate ngayiphakamisela ayi but-ke le ama-vocals-ke la live mhlawumbe bele efake i-auto-tune another thing because baningi abangakwazi ucula but bayaphefuma mhlawumbe-ke mengahamba nomuntu o-engineer yakhe enze the very same thing ade yenzile ithamisa record laphana so that mayephefoma ezosounda the same laphana noma phatha ama-mic awu-2 e-1 ne-auto-tune enye yokubingelela abantu-ke lapho-ke nami-ke ngizama ukunikeza ama-ideas because i-album yakhe imnandi ngiyayithanda but i-performance yakhe iyi-flop so yeah ngizoyivala lapho i-video yami uSpeaker Nawe and by the way le video be-requestwe elinye i-subscriber lethu laphana ku-YouTube so abantu mawukhona ama-album aphumile abafuna senze ama-reaction kuwona noma senze ama-reviews kuwona bengasibhalela la so sibonge laphana kusisa seNewcastle u-Ayanda omunye umuntu okade yaqala ukulandela ishow yethu I think around about 2020 or 2019 around there because umuntu othanda lezi zinto ze-entertainment-ke so uthi asilalele i-album because i-album akayithanda i-favorite yakhe hayi ngeke Trade of naye angifuni ukuthi uyi-scam but khona i-interview ngibona u-MT laphana uthi u-MT uyi-scam but mina ngisho njalo but kumele thola ama-vocals abantu abakwazi ucula but i-album yakhe yona no imnandi ipholile and i-playlist yethu naseredweni lesibenze into yakho official hayi indaba ye-AI siphathisa ne-stress but so thini sifikile i-AI iyona kuphilwa ngayo anyway ishow isekhona ku-Twitter @Speaker Nawe sibe khona ku-Facebook Speaker Nawe show sikhona ku-Instagram Speaker Nawe sibe khona TikTok Speaker Nawe show away we out